Польшадан чоғылтып еврейлерді жерді чоңқып тұрып көміп қойғанда 7 күннен кейін бір аяқ шыққан екен. Көміп үстінен трактормен тебелеген екен. Аңсыңарындай қағылайын, Құдай ошонда ойынан сақтасын. Сөзді қуған бәлеге жолығат, жолды қуған кенчке жолығат. Біздің қуып жатқан жолуыз елдің емгеги бөлініп қайқуарыз. Өзі бір елет көй-көй болса. Анан көй-көйді сен баланчасын ал, сен башын ал, бұтын ал, көзін алыңыз. Бар ұстын қылған емеуіз елдің көй-көй болып жатса. Бөлінуге болбойды. Бөлінуге болып. Қачаң емгегді елеттің көй-көй. Сілердің емгегіңерді елеттің көй-көй. Азырақтан көй-көйіңерге мен қуанып атырмын. Мысалы, көй-көйіңерді Құдай қош көрсін. İçine appak olsun, el için iştevisi olsun, men nagaratıma, kızımın töşep yurkanını alıp barbatkan yok mu? Ellettin, köy-köyüne barbatsınlar. Oşo köy-köydü çeçkenge har birinerge Kuday yüreğine iman versin. Har bir adamdan yüreğine iman versin. Bölüngöndü börü jeyt degen kep var. Ana mana Satavustun sözü var ekende. Kurama koşup jurt kıldım, kulalı taktap koş kıldım degende jurt bolgonunguzga kubанам. Anan endi kılgan işiңер koş bolsun. Бул аталардан калган кеп калбай. Ошол кепке таянсаңар кылган эмгегиңердин ырааты астыңарга келип элден ыраазыбыз деген кепти угасыңар. Мисалы ушу 73-кө келдим. Силердин араңарда макам эмне бар? Мисалы силердин жылуу кебиңерди уккум келет. 73-кө чейин менде үй кылбасам да тырмап ептеп bir uçuk cüt bolsa da үй bolsa eкен деп үй кылдым, келин алдым. 26 невре, 26 чөйрү бар. Buyursun ошо. Анан эмики кылган эмгегим өлбөй турган жан барбы, өлүп кетсем элде калсын, сөзүм калсын, ишим калсын. Качабы бирдеке колумдан келсе деп 33-34'te жасадым bu. Çoğun eldim var oyma жасаганда жасаганан ошону ВДНХ Москвага алып кетип бар. Ошо Москвадан ВДНХдан биринчи месттен алып келип, ана мени Быткамеровго соведущий кылып мектептен алып кетти районго. Ошондо жасаган буйумум илинип турса, келиним илинбейт. 4 жылдан бери сандыкка тыгылып 5 жыл болду. Ай келин бул эмне? Аны кайкырабыз. Келин билбей атпайсыңдар. Ойландым, бұлың қай қалпырайын. Аны шырдақтарымы пағырыптың үстін жауып жүрім. Туа шырдақ, киіз шырдақ, қойшы бар кетті, кесіп, кірі өрген жерге салды. Қой, мұны музейге апарайын. Ойландым, мен аны музей көріп, мен музейде директор болмыш дедім. Қанша экспонат жоғыттым, қанша диплом грамоталарым ошо жерде тұрып. Емгегім ошо жерде қалса екен дедім. Қылған емгегіңер елде қалсын. Силердин кылган эмгегиңердин жакшылыгын биринчи Кудай таалам бала чакаңа көрсөтсүн. Анан калган эл көргөнү жакшы эмеспи? Ушак сөздү уламаласа, сөз кылган белеге жолугат, жол кылган кенчке жолугат. Мен кылдым, сен кылдың эмес. Асманда бир бүркүт ачык экен, учуп жүрүптүр. Учуп жүрсө кулаалы да ачык экен, ада учуп жүрүптүр. Ошонсо ажалдуу текер бир тоодун башына чыгарган аспада. Барып бүркүт тээп түшүрүптүр. Түшүрсө кулаалы жанына келип, сен болуп, мен болуп тээп түшүрүүгө кошо жеп атыр дейт. Ансында кимиңер кылсаңар дагы элек көйгөйүнүн ишин кылып атсыңар. Эчкимден бөлүнүп кете албайсыңар. Барар жериң марипа. Барар жериңер марипа. Марипадан жакшы сөзүн алгыла, ушакты улабагыла. Көргөндү көсөмөлөгүлө. Жакшы кишинин бир көзү көр болот, бир кулагы кер болот дегенде аркасынан айтылып жаман сөз мага келбесе керек ким айтты? Аны баланча айтты. Ал сөздү угулбай койбойт. Кесеге келип калат да сөзүн кесе бир болбосо бир келет. Өзүм абысын айындарым менен, иштешкен коллективдерим менен, иштешкен мектебимде аркамдан бир ушу жерге кирсин ай деген кетти уккан жокмун деп ойлоймун өзүмчө. Мектепке директор кылып шайлап атыр. Эки агай арыз ашып бир мектепке батпай атыр экен. Аял эмессиз, сен барсың, барчы. Аким неме райкомдун 3-секретары аялы.
Oş yerge sen yarayısın. Elde barsan var olsa. Soğuk dörtte anüstü git kılat, soğuk dörtte munüstü git kılat. Ortada men kalam ay kettik. Bir soğuk bitti de kettik. Munüstü git kılat. Mi bulat men kaldı bir etki deyip. Bu işenim taktaydı. 4 aydan keyin barыбыз bir mektep bir kasandan aş içip kalamız. Ansıgандай bunu tattуу tamagыбыздын tuzu tattуу bolsun, uşağыбыз yok bolsun, işimiz köp bolsun, elge jakşılık sözüңөрдү gana rawlogla, kolуңардан калган калемиңерди жазгыла. Чөнтөгүңөрдөн акча берип аткан жоксуңар, эмгегиңерди аябагыла, эмгегиңер эл болсун. Ушул ортолукта кайда işinlerdi ilgilik de zor. Boru buçkaktan oğlak bolsa eken, yanagı gelbese eken, kelbegenge Kudaydan soransak, kelbegeler bir o, kaçandır bir akır gelmek kesip fırtap bul, dünya yüzünden adamlarda azaytı için bulvatkan beleyken var. Men uşunday düşündüm. Balaga gelbese, kelse karı kartanга kelsin, karı gelse toy olur, kabulay. Sizlerge ömür. Alem pastamanlarga. Amin. Tasturkunga berek versin, el yurtubuzga tınççılık versin. Talas degen attı. Manas atabыз alıp kelgeni ketти. Ушул Манас атанын арбагын сыйлап, Кудайым ушул элге токчулук менен молчулук, жакшылык, ишке ийгилик берсин. Талас деген атты алып жүрүүдө оңойго турбайт. Бул жакшы адамдардын аркасынан келген атка ылай. Талас деген атты жаман сөзгө аралаштырбай, ишиңерге ийгилик болсун. Amin. Allah razı olsun. İlgeri tarınsan Talas'a gidip de koy çeken bu. Değil mi? Erkek baldardan bozdu değil, koşmuyorsun abi. Alır bölüm dedi. İyi az. Men neme? Koğan aylık ötüne bir koşulam da tuttu. İyi erkek kişilerden danışlar. Bak tarınsan Talas'a git degen söz jönele birele kurule söz eken de Türkçümünde men. Көрсө Talas эме тарынсан Talas'a git degen bu Talas orada olgun turbay bер. İlgeri Manas ata jerilep uşul narındıklar, köylük, oştuklar bagı tarınsan Talas'a git dep koygon söz bu Talas'a gelip eki çırlaşkan adamdı, eki çırlaşkan padişaların bardığını şu Talas'tan çeçip, ıntımaka keltirip, eldeştirip, ana keyin jönötüp koyçekende. Anan ушул Талас ордо болгон экен, мынакей кайра эле мынакей Талас деп баягы Бакиевдин убагында дагы Талас болдук эле. Мына кечээ күнүндө эле Садыр Жапаров да таластыктар келбейсиңерби деди эле. Мына таластыктар барган эми дагы бийликти кулатып, мынакей эми Кудайым буйрса жакшы жашоого жашайбыз деп үмүттөнүп турабыз. Эми ошо таластыктар дагы бир суранып кетем. Таластыктар башка областтарга, Алты областка сөз болбой, кеп болбой, ынтымакта бөлүнгөндү көрү жейт дейт. Ал илгертен эле сөз бар, эже бөлүнгөндү көрү жейт. Бөлүнбөш керек